Oh, jagenyer tadi sawah tuh lah. Mana? Tuh, mak, Loba oh. ngalah yuk. Ayo. Yuk ngalah yuk. Ya. Ngalah, ngalah. Ayo siap ngalah yuk. Ayo, tuh kudu salahan baju bisa belok, man. Mau aku lama ya sing lentah lah kan. Kayak ngalahan baju lah, mau buat tuh ganyer tuh. Lentah. Baru ti ongko di mah. Karena ganyer mah. Ampur aku lah masin kala lentah ya turun ke sawah. Sieun ya kana lentah. Oh, bos ngelukeun bae. Bangga bos, buah na yo. Pagina karora, tula apa? Dirako, hai. Lumayan. Wah, oh. Mak, mana mak? Kurang biasakan bareng mak. Oh, barang bos. Orang apa orang? Tuh, bah itu tuh. Gitu, lebet. Tuh, bah itu. Tadinya. Ngumpuk-ngumpuk di dinya bae, barang saja bae dinya mah. Atung, itu separoh yo kak. Man. Nggak ngomong bae sih. Bang bos ngemetin curug, baru turun hayu ngalah ya bareng. Oh iya. Beki ongko. Atuh hampura boy, atuh gat yarisin kena lentah. Ongos, tutuan dari dinya. Kayak bos. Penting kayak ngedahar. Atau calon bos kiki ge. Adek. Bos. Nang. Di dia mah kegengsi nanaon ge. Yang penting mah di dahar. Ngeunah. Cocok. Belang antaranya ya bro. Mak, coba dinya mak. Mak. Yo. Oke, tenang di dulu makan yo. Makan apa nih kayak anak yo. Kali buka ini lah. Oh balah un, para nih baik lah. Genjer. Atuh hali mau amat tinggal cing bae sih. Oh. Popo. Kadang aku batur kan kadang Rio deui. Wow. Bos, kakak mah cicing bae di nyari darat. Ah, disingkeun gelut barang ku batur. Kayak bae ngadaharna bareng. Jangan ya didorok. Tarik yuk. Aing ngenek kilo turun ya, bensin lentalos, tapi nek mah nek jeung sorangan. Pembenangan nanduk mere-mere. Oh, atuh lecek kalau gitu. Kemenangan aing menang loba. Ya mah menang sorangan kayak iya bae sorangan. Jadi dibagi. Lecek itu mah. Iya, kami ya buahna nunggu namanya. Oh, eta mah tidak amis. Ala eta. Oh. Sayang saya tanu eta lah, kami pula. Saya pakai buat apa eta. Oke, hari kami. Oh, lebih balong stein kolot los. Ade, ya. Dia majeng dia sorangan ya. Dia jangan Itu kami. stein dia mau kolot los. Ya tadi ke dia mau ngomong majeng sorangan. Benar luki ya. Wah, nade, gimana? Weh, gitu mah, lama. Udah pulang. Aing boga ide. Kumaha carana ieu boga aing kudu loba. Apa boga orok waing cepat baik gitu. Nambahan limpung orok terus 1.000 di tengah sawah. Dicopot ya ku aing, embok kena boga aing. Nah, kan jadi loba bebenangan aing. Hahaha, kelar. Loba teuin bogorok balaleungitan pengen dicopot. Dina ya. Nang saeutikan ya tadi. Tadi jaloba mak. Ya orang, bebenangan orang ganjar. Kamana tuh tadi loba. Aya dua tumpuk di dia ya. Oh, punaan itu lah. Oh, loba, ya urang mah duaan. Nopan. Pasti nak. Oh, sama sarangan ya loba rok. Oh, kumaha saja. Dicopot jadi paling lain nya. Kita bawa. Sorry ye, aku menang ngalah sorangan pula sajinan. Copot kana boga batur. Lepal. Los. Ganjar yang ngebuat daging mah. Obat tuh nak tumpukan di tuging selain ngeloba numpuk. Oh, berang sama kami. Menang loba ge tusin tingkat tengah iya tusin lentah sama tusin talenta. Oh, Pasti menang video eta. nya. Oh, sekalian. Mak. Ya orang kumahakeun ngusakeun yang ngeunahna. Ai di sepan. Colekeun kana sambal dalam mantap. Weh, kamar gitu doang mah. Taman ku di sepan.
Kurang mahayang diurab. At napi di sinti te ha. Ditumis. Mendingan na dito. Inyo ay ma. Ardi colek kan bakal sabal dalam gitu ta. Yang kanain. Ito kanati ay. Tapos malata banget ay. Wala maaay. Tulong ba yung manok ay. Pokoknya maing manik hayang nagaditumis diurab. Inyo kay matamano ko di colek sama doon. Ay nagaditumis. Di colek kan sabal dalam masedap. Yung makiura makuda kalapaan. Ay, tipsaha. Nga na kaya ditumis. Natin sinti. Yung makulat eh. Oh, kaya ang mapuka na mahal. Ayo. Kaya ditumis. Mana kaya yung baitong ko. Mana? Saya elo. Bakit hindi na? Arisin. Tadi tarurun. Naon. Neknot, mati dia sekarang na dok. Toko. Kumahay nyo lang. Ito mo ay talaga. Siya, Majo. Terjadi. Naon dia kata konya Majo. Kehoring mangus Majo. Naon. Di para itu ge Majo, Mas. Pernah ada kan nyerta. Yo. Jangan mana itu tama-tama. Orang bugi. Naon Mga pag-issue na untung kayo maaman. Lumayan mga pribadi, manak mo balik langsung lah. Lost.